أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamd i kerama uzvišene gospodara Allaha azza wa jalla koja stvori amen, uputi amen, baro blagodat, ni'meti, dingamen, salatim, selamim, bičevađi kamaruman, bur pejgamberu Muhammedi, alaihi salatu wassalam, lesiri familija, ehli bejti, leseram Allah, kula se nema nije takvalije o ashabija, hem sao manuša, džiko sunje dvekula ka probinenta, neno Kur'anim u suneti, džiko jevmul qiyameti, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kavalim kodim. Eratemen koçmingam lafi tekerata o Suleymani alaihissalam. Ema tebjam kao Suleymani alaihissalam hine jekta u najbare vladarija upravki dunja u kretu insanja. Znači nene najbaro barvali paso šajate postojnjel. Ema tebjam znači paluni buti koja pomingam o Suleymani alaihissalam a tebjam kaj o Suleymani alaihissalam je deve i kilo piregra stencar te našali piro vremelenca. No međutim, habisalo palolende. A ovdje se ne grasta i ne herderat, vredna, skupa, grasta, čak on i ne se budra gocena, jer ovo lencar i ne koristilen sa prevozno sredstvo, a usto ula grastanje komu žinena le ki borba keda olađan. Sode sinipe, ovzane sinipe lencar, na kele starovakti taro namazi. Holano Sulejman uprav korkori peste, hema keri korkori per. Hema o Sulejman teško tuke puno. Zanosingjatu to barvalipa, pa bistergjam tire gospodare ko dva barvalipa tuke dingja. Holano Sulejman naredini saj vojskake, te kedel saj grasten su isinem, te anellen hem sa činellen, hem nengo romaz delini sar kurbani fise bilila znači ečorenge. Pa palo su Sulejmani alaihissalam neli činela je grasten. Kana i toma pučiba sar ov daleka nastavini. Sar ovka putuini. Susov ko sami verzija ovka džalan do thanđi ko than. Pazien su desili bi subhanallah. Wallahi azza wa jalla Sulejmane se etpalo javer blagodati ni'meti del. Palo su pire grasten sad činel. Wallahi dela e bavlav te ovel poslušno je Sulejmane se. Pa onda je bavlav bidele Sulejmane, pa bi garde kaj ob bi mangel. Znači, ako ne je bavlalo velali se so, prevozno sredstvo. Bileljam doje kan, bi garde koduj to kan. Sabale bilelje bavlal ano Damask, a već ko podne bi ovel znači ki je puv koja je tani dur, tani Damask. A od duri pasu bi piravlje e bavlal ko neko borkola, koja bi piravlje ko borvalane manušese, masek divete putujnel od dva duri pate na kel. Pa u Sulejmani znači bavlal piravljale kaj omangla. Ki kindija bi ovel, na primjer, kojek tan, a palo dva bi ovel koja ver puf, ki aver diz, ko duri paso divile manuše, čon divete pirote na kelo dia distanca maškaral, subhanallah. Pa mu Allah zaođela je Sulejmane se, e bavlal puna sabale, so bilele, bila kavi puno rastojanje ko bori tamo, to jest od duripata u masek dive, a šame bi piravle palem, ko duripa, ko zomivile manušese, od durte na kelte putujini masek dive, ki suratul seba, dešu duripa ajeti. E bavlal je piravlja kaj omangla. Čak nasamo je bavlal kaj nele se poslušna men pominjam, kao i nele jektamo najbare vojske su i nele. Ovuzal su i nele manušasar vojnikija, lesedi vojska i ne Koredija, ko Safija, hem džinja, hem šeitanja, hem olese i ne poslušna ova. Maškar olende, znači maškar olende, maškar ko džinja, si ne znači kola bi kerene se bare građevine, bare zgrade, bare kule, bare palate, a hine hemo kola maškar o džinja, so bi kuen Andrejano pani, pa bi kalentaro more bisterija hem dragulija. Znači, ovdje se penako Sulejmane sami ne jektaro najbare vladarja. Dindile se vlast koja na ne dindi nikad se nijan glavoleste, a ni favoleste. Znači, nijek pejgamberi sa Sulejmane alaihissalam ki vladavina nas ne ravši. Nijek ovine kod ja najbari deređa tevakera. Sulejmane alaihissalam
uzalo dva su i nene se buto džinja o šeitanja poslušna, ovi ne bud borini pe protiv o sihirbazija. To jest manuša kola kerena sihirija, magije. Ne. Pa bi o Sulejmane a.s. bi stavi saudoren so kerena sihirija magije, pa bi nelodova on so kerena, pa bi hanelen bi paruni telal piri stolica, telal piri kursija ili telal piro prestolje. Palo je ke savko vladiva, avena više pohari normalno, sa svako je kesi manušesere da piko paluno koje su životu, a garem lesere. Ali je palune minute tamo lesoro životu, a vele se pohari omeriba paše. Pa kada džangja kaj više u Sulejmane a.s. ka na kele dunja obđaja kaj odžinjamo šeitanja koja je ta na kana lese poslušna, paljemo la fesadije meredi ki pupka kerem. Pa kada u Sulejmane a.s. bi kuel kalajen sine ko Bejtul Maktiski mubareko pumneli, o šeitanja bidaran ki lestete kuven. A okolo su je neposlušna ta rođenjem šeitanja, u renu Sulejmane a.s. ko lancija panla. Pa kada više o Sulejmane o setinika i dunja kamerel, lela pea piro, kaš neli, upravo kova kad bi pirel bidajandini po proleste. Allah kaš lesoro vikijape ko jemensko čiva vikijape mince, a ja vikini pesine lesoro kaš. Pa lelo Sulejmana a.s. piro kaš, na valini pe upravo leste, hem kočmini namazi ke kaldinel. Znači bešindojki, kodole kašteja bi i kerelpe, hem bi kaldin. Pa koji savko položaj o Allaha azzawajal lelaj Sulejmane siri duša. A ovo vela da jandimo, znači ko piro kaš. Hem bazen palo su Sulejmana a.s. u kelaj duša, a čola kod ova položaj sari tamo jahar. Bešindoj ko piro presto i kevindoj o kaš ko vas, hem na pelo. Co desilipe? A odžinjamo šeitanja, Allah misli kao Sulejmane a.s. panda kaldinela. Kaj tamo panda neli ko namazi. So Sulejmane a.s. kad bi kaldin, lesoro kaldiba na inesara maro avdije uštiper. Bi kaldinim, bi ačulim parova, tiki seđda, pa tek onda bi vas dal pirošero. Pa ačkolo Sulejmane a.s. kod dva položaj jare sar kaldini, ko piro každa jam dimo, a ov seđda sine kerelba. Pa lesoro telo, znači na takinena, ni insektija, ni o hajvanje. A človek barov aktija gyar, koji sa ko položaj. O mulo, a budžinja, o šeitan, ula mislim kao pana so dživdojem, mislim kaj tamo ki seđda kaldini Allah sa azzawajal. A mova človek barov periodi. Sodi si ni pelja, znači lena takinena, ni insektija, ni hajvanje. So se od trupo, od telu, tamo sao pejgamberja, Allah niti raspadi nenape, niti išta lenca novela. Olema Allah azzawajal, znači arakijem palo lengoro meriba, na čirnjola, znači lengoro telo. Pa pomini pe kao Sulejmane a.s. kakva položaj jare pralaljen, a čilo celo ber subhanu. Celo berž bešndojki piri stolica i kerio kaš, uproleste da jandimona valimo, a od džinja mu šeitanja mislim kaj ovo pana kaldini namazi. A ove dunja već, a glav bež direna klap. Pa kva desini pesađi ko te na počmije tikne insektija, tehan lesoro kašu pralkova ov navalimo sine. Hem sađi ko te okaš na ulo slabo, džina popustija, pa te gani perela i Sulejmane soro, alaihi selam, telo kipu. Pa te gani više ova razumije kao Sulejmani e dunja na klap. Proširini pa na ohaberi kao Sulejmani mulo. O šeitanja, o slobodinena, pedobinena je sloboda. Obno Allah azzawajal, znači, a kada odredinjam temerel, ko nesoro meriba, na upozorja niko osim odvajek sarek čirmo, ko alesoro kaš hala. Pa kada ovpelo odžinja razumije, znači, kaj ov so dunja na klap. Obno Allah azzawajal, kad bi Allah džanena, o gajb, budućnost, tam gleder, pa ne bi Allah tekla džutni muka čovem. Kada to Allah azzawajal bavi sinami, kaj od džinjo, šeitanja, Allah nađanena o gajbuća, Allah nađanena soka ovel, Allah nađanena soka ovel angleder, jer Allah kad bi džanencini, kaj u Sulejmani je dunja na klja, no Allah azzawajal ne bi ačon ki muka la džutne, sami muka, Allah čile panlja gyare,
mislindo kao Sulejman i panda kaldinel, pa na berž diola na mrdinge. Pa te džanen sino gaj bineri, bi džanen kedo Sulejmani na kraj dunja. Bova na džamije sađi ko te so, o čirmona haljale solo kaš, emo kaš slabonja parilo, pa te ga nije opelo. Jer volate džaneno gajbo, nevidljivo, o budućnost, tamam, sarbuta djela kerena, te ga ni bi džanen kao Sulejmani alaihi salam naklja. Oslobodine na ko šeitanjem počmine na te keren fesadi neredi kaj kipu. So kerena kano džinjemu šeitanjem, pazi ne šukar. Palo sola oslobodi saline, ave hemhanen akana, telal estolica, koto Sulejman alaihi salam parungja okula lengere sihriya sola kerena, ola bilen odmaj biklona glal ko narodu ima keren, tla akavajtano Sulejmani so palpeste mutla. Akavajtano kmaj Sulejmane so sikaiba, to jest pripisjede se o sihiri. Emo Allah azza wa prenosini, znači ki suratul Beqara po šelu dujto ajeti. Kada Allah azza wa jalla وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Pa u Sulejmani najnodova koja kufr ili širk pa čerđao, nego od džinja i ta nodolaso i manušen o sihiri kerde. Allah azza wa jalla no manuša džana palodova so šeitanja taro Sulejmane sri vladavina la kerge. A u Sulejmani nasine i tamo nevernikija, nego šeitanja i tane nevernikija. Si kagdje manušen magije sihiri te keren. Aba Allah subhanahu diken sa i fitna kerge. O Sulejmani dok ne živdo, ova stari hine odele sihir bazen, hem kreten gere sihirija koja so si satela piristolica parungja. Aba ovkoga melo, kana ova leve, i kaldeo doma. Hem prvo sva kerge buna ekja kavajtano so, o Sulejmani demek palpesta čavja. Demek akvatu menvarani te keren. Pa kad se znači završini pet, ko kratka crte je priča talo Sulejmani alaihi salatu wasalam. Palo Sulejmani alaihi salam avela eknemo pejgamberi, ale sora naftano Uzeir. O Uzeir ovela kaj padem bičadoki mu bareko kuv ani Palestina. Aj Palestina i tani kuv pralaven tarosao pejgamberi. Hemo kad bija tarosao pejgamberija panosine ko Bejtul Makdis, znači i Palestina. Amo Uzeir koga više alosar pejgamberi, kada Allah azza wa jalla bičalgjane nebi, ko dva vreme je Palestina i ne kret peravdi, kret rušini. Džanjali su taro ljufte, taribari borba koja desisanili znači anilate. Pa i divo Uzeir i klola, hem leva peja pirehere, hem pođingja negde te džal nedi. Pa koga lođi koje kansar njiva, a čilote. Hem peja nelo, kad cidinga lela, znači peja lela hari nešto su inele draka, inele hari smokve, je kotor maro, kova hine šuko, zoralo, hem nešto hari pani. Pa lela kana Uzeir, bešla peske kod ja njiva, uzolestele soroher, i kad ja peske znači kala nesave hari namernice taro harđi, su inele šuko maro, inele draka, inele znači pani, hem inele nesave smokve. Bešlahem dikela duraldan posmatrili e peravdi Palestina. E peravdi mubareko diz o Bejtul Makdis. Cari kret peravdojem sa rušimo. Pa lenate vakeri o Uzeir. Ma Palesta kaja kubiše kobnominelpe, palo so ojmuli. Pa lela kana ovo draka, cedinljan je posuda, ano je čaro, a palo doa o šuko malo so sinele, pa njakeri hario dolja, ne bili o malo te kovlo, te šajte hal. Panela pire here, o te uzileste, paše, a ova kana, pa šljola, hem prujal peste dikela, znači, hem korkori pes učela, kotara kaja puv palen džibdi kao vel, palen so oj muli, hem sa so si kilate sa mule. Pa sar više kava, moguće terenovi rinelpe, hem te vas delpe. Pa lerle osojbe kotladne. A onda, palo ek vreme, kada okaniše lelate perel, akšami tovel, o Uzeir uštela ta osojbe.
pratine na kanashukar. No Allah Azza wa Jalla au koasona kindoi taroye peravdo grad, peravdi diz, makerja. Saro Allah kavazdelo kolen sobiše Allah katemule. Ovzeir. Na kindoi taro Beitul Maqdis ko peravdo taro luftehine, makerja saro Allah ikuna kavazdel sa kalem so katemudar dile. Lelale o soiba. Mislindoi kai sukia pohari taroye dive. Ko dva momenti neli kopladne sukia, luduri o cam teperel anglat cu akșami, obuștia. Palu doavele se omele cu împucele, că borbacti cu soi bana cabian, cozom vreme sukian. Irin obma paliek dive, čak no stvari, je deo pohari negoli celo dive. Su se tamo podne, džio kam na perel, nevi, tamo pohari se je dive, ona je celo dive. Račan do pladne, džian glal cu akșami, ona je celo je dive. Pohari taro je dive, pa na sukiuni je dive. Pa Allah Azza wa Jalla no ba sin ku Qur'ani kuma pasuna kindoi taro ek peravdi diz jiko temel vakerga. Saro Allah ka jiddin keri li pa kavazdelo kolin somule, pa Allah panel kerel hem o agar temerel hem shel bersh agar te achovel. Pazin no kana ku dia nivote Uzeir o Allah ber yar kergale hem shel berša čhavgjale bihar. Pa Pavoso, vazdingjalo Allahi, o meleko avelem pučele bila, ko vreme ko soj bana kavgjal, puna jek diveri nešto pohari tamo dova. A ov sukja shel berš, to jest Allahi e duša lesiri adoborlela. Homna džamljaka je ov ko soj bana kavgjaso shel beršneli. O Allah Azza wa Jalla kerel, makera ja po Kur'ani po Allahi kerja optemerelem te açol shel berš. A palo dova o Allahi ole palem vazdel. O mislija znači kaj sukja neko borsahatija. No Allah Azza wa Jalla ki suratul Beqara poduše uprinda njato eti, učelle o melaiko ko borsukjan, a ova kerja jek divim jek ko torta rodive. Pa o meleko lesirin klamna, nego tu ko sojba ačilan shel berš. Tu ko sojba ačilan cela shel berš. Kuma diko tiro hajba, diko tire draka, diko tire smokve, diko tiro hajbe, hem pilbe, ko a kerjan angleder shel berš kedal kate alam. O hajbe tiro na meni gjape, subhanallah. Znači, neliva kerjan koga avuko dje njiva, i kad gjape skedra, kašu, komaro, na? Dika kana kuto hajbe so ispačilo, na meni gjape. Ketani so muđiza. A baš Uzeir, akja situacija ovela čudna. Pa kana o meleko le se vakeli. Kana palo so dikan tiro hajbe, diko tiro her. Dik so taro tiro her, ačilo. Irini peo, dikele here, a taro her, na ačol ništa osim kokala hem prašina. O her ko teo pandalu zal peste neli paše. Dikela here, o her kokala hem prašina. A o hajbe ne soro, ko aspermingja glav šel berš, ni harina meni sadilo, nego isto ačilo. Pa jedina kanao Allahi nisi naredim, zna o Uzeir, dikal nesere kokala. Sara kanao Allahi nesere kokala ka kedel. Pa lelo Uzeirem pratina kanai he, kedao kokala počmingete spojinenpe, lelete sastavinenpe, lelale soro trupi palente formirinpe, celo schelet, pa pojavini pele seso, o mas, o žile, e koža, e bal, svako je lesoro deo kao lesoro trupi, palemo Allahi napalal Iran. Pa Allah Azza wa Jalla kelike suratul Beqara, poduše upinda njato ajeti. Pa o her palankava uštija. Pa Allah Azza wa Jalla kelike se dike here tire, amen ka kerale sar dokazi bašu manuša. Dikle se rekokala sar amen olen sastavina, hem sar olen masea učara. Znači, doa hera vitute koja je kana kokala je prašina, dika kana meno le sar formirina, sastavina, masea le učara, hem ovu jedno kao so išareti, znači dokazi emanu šenga. A o hajbe koja bešla šel berš narugi sadjela. Dok o her kreco raspadi ape, po Allah Azza wa Jalla palimo le storijali. A tega ne uvela jasno baš Uzeir, saro Allahi ka jiddin kerim ka vazdel, sao kolema nušen ko Beitul Maqdis ano dia peravdi diz,
rušimi džiko temeli, hem sa susjani late, ovelle se jasno saro Allah i teganilen saka vazdan. Pa Allah je zađe prenosinje se relafija ki suratul Beqara, hem lese kada više jasno sine o vikingja, međanava kao Allah i sašaj. Pa palo da znači ne se jasnim razumija kao Allah je zađe lese i tanolo ko neka ste džibnikeri, put palo su merel, olako život opalem ti rani, a isto gjare manušin kolano late so živine, sad su vas dinja kale mule here. Pa uštelo Uzeira kana, hem džala kaj kopiro narodo, džala kopiro gav kotar šel berš odsutno sine. Znači oko ga je kilotaro piro kvata veliko dija njiva, u Allahi o te, ko soj bamerjan ker gjade mu klada gjal šel berš ti živine. Kana palo šel berš Uzeir irini pe kaj kere, kada resla kopiro gav, di kjela kaj o kerajta ne kretja verčane, da ne odula kerasa su sine. Dikela je manuša saja verana, ne ista manuša sa su sine. Allah, šel berš normalno, budućane ningepe. Lema kana Uzeir te džal prema lupiro ker. Kada resla kopiro ker, angval resela je ke, kore purja, na dikela. Učela Uzeir penela, šajiteva kerema je kajtano kertar Uzeir. A ovtano do. Puri kad čuja svađar pučela lele terove. Pučela kana opla sorove, kad do jedini lese makeri pla, niko na pučila pla, ke samo vreme taro pejgamberje devleso, taro Uzeir alaihissalam. Pla niti diklamle, niti šujamle, šel berđija kana nakle. Pa je rala kja kana opla menu Uzeir. Kada kana ojde sirine na veruni, te sjan to Uzeir, onda dova kerko Allahi, tirini miro dikiba, miro vid, palem te dikav, heman te sasljali. To su ine purani više, koroli, hem nasvali. Pa je rin Uzeir vazal pe vas dova lati kerel, hem pereo astenca znači morella taro lice, hemoj taro je drom dikel. Kada diklale, ker jale se plaća či pase tu si an Uzeir. Pa kedela kano je manušen, hem vakeri genge. Wallahi irangja mengele palo šel berš so sine odsutno neliko amaru gava kate. A u narodu, više po narodu i ne purane, pa ova irangje se sam purane, uvijek nešto na nehengi šukare, uvijek buni ne nape. Do duše kakva džemati nama, inače. Irinena kanal purem pučena pila, dokaži nam menge pila. Dokaži nam menge kaj tu i nam čači pase Uzeirem, kaj nam tu, da star bičal dosar pejgamber. Pila eke, dik, amendar pila targe o te vrati. Mudarge sao polen so te vrati ki godi džangle, a pila hajde tu dokaži kaj sijan o Uzeir, ira nam menge napala o te vrati. A on džangle kao Uzeir, o te vrati ki godi džangle. Pa tega ni o Allah azza wa jalla čivela celo te vrati ko kalbi ta Uzeir, hem ovlengelela te recitilini hem te ukujini. A on nena hem o te vrati pišinenu. Palo su Uzeir pralalen te pena na kela je dunja. Jer saj si ne pilo kraja kakva je dunja. Znači palo so živija je određeno vreme od tekova pilo narodovi kijako Allah azza wa jalla, a ovo je mnesoro kraja na kela je dunja. Co desini pekana? On lesolo narodo počminena Uzeire te veličinen le džiko dija mera, džiko dija deređa, kaj počmije le te vikinen le Allahe soro čhalo subhanallah. Allah je zađela kona Kur'an isto vakeri, znači kaj o Jahudije vakerena, o Uzeir tano Allahe soro evladi, ki suratul Teuba 30 ajeti, znači Allah je zađel objasnina mengisar Uzeire, lele koja je tamo pejgamberi Allahista, lele znači pripišijele demek sar evladi ko Allahi azza wa jalla. Pa pripišije devle se maksime. So Allahi tamo čistota od ova. Lem jelid, wa lem julid. A o Allahi tamo dova, koja bijan donane, hem na bijan ja. Pa Allah zalutijem koda raleti gele, pogotovo o jevreja, o jahudije, kad kerala pelafi znači taro Uzeir alaihissalam. Kad inšalahu ta'ala ka čova, ka leza vršinaja, inšalahu ta'ala pala kava isjamen panda duj neve pejgamberija,
isto pokratko, Allah se izene alim kanaka, Allah mu na to prosini tu putini, tu mino Allah te nagradini,